Benar makanya.
Ili anganga solia male mi ngao tita wai wala tu mat falualo pa ia ole tanto malnei tanto tutula i ole la watu solo le ufau ia fatasiai male Committee of Piula male Board of Studies ia pia foi sunga le pule male nga fa ia onga male fa teli. Ia vivi i atu ia te ia le langi o langi, ma vai o loo i lunga o le langi. Ia lātou vivi i atu i le suafa o Iova, o wāua na o lona suafa e mamalu, o lona vi inga ua siri lea i le lalolangi atoa ma le langi. Ua wha maua lunga ina fōi e ia le nifo o lona nuu, o le vi inga o ona tangata mi o tua uma, o le whanaunga i Soraelu, o le nuu o lo lata lata i a te ia, i au tau vivi i atu i a Iova. O meia, tātou tāpo i atu i lo tātou atua. Amen.
ai. A fio mai ia mātou loto uma whamule mone. Se ia e papatiso ina se ia mawhai o na mātou tāpua i ate oe, i le anganga atoa ma le whamaoni lava. O lo suafa Yesu o le mavala au tuai. Amen. Amen. O le atatou pese i le vi inga o le atua. Tolu se lau lua sifuru ma le lua, ia ala langa i le alii le lalolangi uma. Tolu se lau lua sifuru ma le lua le vi inga o le atua. Talo le sunga le Elisea, ia mai fea siata, on sinoti e sala faisifi. Le a tātou whamaulalo i le tua i le talo. Tātou wifo ma le talo i le tua. Moni a upo le pese sa mātou ala langa fi ai le nei tai au. Ia ifo tangata uma ma au auna i le atua e tō tasi. Wa o le atua mamalu, o le so i fua pelava. Nei e o lava i le whava au. Tai au sa lupe ma le aso na tofa. E tai e leo i lou ka le sia le whatau nuina o ia meo. A upo ta vita se anoa lava oe le atua. Se anoa lava oe. E le mawhai e le ka le sia ma le tangata se metas. Le ala leolo mātou vivi i ma ala langa fia i le nei tai au. Tai au sa whauau ma whaupou. Ta oto le whamoe o lo ka le sia. Peitai e tau mate lava i le ete. Wai leo ia i mātou o na whatau nuu o mātou fōfua.
Monia o le taeao, le aso na tofa. O le wha moe moe o taunu. O le la au lava lea o le ola. Vi ia lava oe lo mātou tua. Vi ia lava oe. Wa ua mātou i oe matalitonu, lo walofa ma lo wha maoni na wā mo lo kanisia. O le so, fo i ale vi inga i lo suafa e wha mamau. Tae ao sa fua ina mo le wha moe moe o le polisi wha whaifi au o le kanisia. Le aso ana nafi na iai nisi o fuanga ma whāti taunga i le amatalia o whono tanga. Maise o le nama aso o tuanai i le wha moe moe o le auso whialo whani ma lana konferenisi. Ia me uma le li i e fua le tangata. A o lona whātau nuina. O lo i ate o e lava lea le atua e totas. Wa malia o mātou lotu. Mali lia o mātou ngāma. O e lava o le atua e minu malia ilo o ka le sia i au whamanuianga. E le mawhai e se upo o le tangata po le ngangana tala o na tala ina lo mamalu siri esi. Le atua lava o le soifua o lo ola pea. O ana nafi o lava i le whamamau. O e o le whaao lo ka le sia. O e o le whaao ma lo mātunu uma. O e foi o le atua o le alofa, ma le alofa muti vale. Te le ngese lo to sa o lo alofa e whao lai mano anwa i mo i manto. O mātou malanga mai le tau sanga whale ka le sia o leo o mātou iai le tau a fiafi. Pa ifo mai le wha moe moe o lo ka le sia. Maisi o le fono tanga pe o na lupe, pe o na iai le wha moe moe. Te tele lo walofa le. Ale masino whaingta ma pua ngā. I leo se ala whaingofie sa asa mai le neto sanga whale kalesia. Sa iai whatasi ma le li o le lalo langi sa tau whai e whato i lalo le wha moe ola o lo kalesia. E tai wa mato i oe matali tonu. Wa le ma whai e lea ma losi o na tau mia. Lo mamalu siri ese pai lo mo lo kati. Pa te tele le nei tai ao. Tai ao ma to te tutu ma to te pai le tua nai ma le loto fa tai wa malie. Ono lo lofa ma lo fa maoni. Sa ele tu la foi ia lo kalesia. Sa ape pele nai le so I fua o tai le lo kalesia. Ma ye ma tu se io o lava nai fa nau. Sa mo nei mātu nu e mamao. Leo mātu lau lua fisil whai le nei tai ao. O ai whaliseu ma sao e mau maalia I lo walofa tu noa mo I mātu. A tai o na le wha moe o le polisi wha whiwhi au le nei tai ao. Sa asa mai le loa le tau sanga lau o na pule. Whai a onga meisi o alo ma whanau o lo kalesia. Mai se o le tapo inga le kalesia, a le ngā luenga nai mātua ma a inga fo I le. Le so o mātua o mai se I pati po tia lo o lofa. A wae leo se malosi o lo kalesia. E leo so mātua I loa, pule ma whai a onga ma alo ma whanau. E leo le tapo inga mātua ma a inga. A wa fua o no lo o lofa ma lo whamao. Ala lea mātou te puno nou le nei tai ao ma le loto whaafitai. Vi ia lo wanga le lei. Wa o lo walofa o sili lama lea mo mātou. Afitai lo ti ai o lo mātou wola o mātou malanga mai le li. Wa fe moe le whainga malanga nisi o au auna. Ka mali ma whaila unga. Mātua foi alo ma whanau sa mātou malanga mai. After lo mafana le li. Fa loto te tele ina ilo ka le sia le li. O e vala au se totasi po se tolua. O tua mato o fa wau ngā luenga ma whaiva ma tiuti. Manuia o auna o teitai le ka le sia. Manuia tai o sinoti. Manuia nai ta mama tina malo lo manu malo na muai malai. O manuia tina e se o lo ka le sia.
si noti te tasi o ai lo polisi fa fiau fa tai lo lof tai anga le leile li e ne o se amio wa toa yo ruma no lo lofa le fa toa o ia le li e wa fuaia mea matango fie wa saunia mo mantua o malie le ola o malie le ngona le li e o malie lo lava so ani mai mo mantou le nei aso le li e fa tai lo ngang le sa soina le feau ma fana ai loto lo kalesia te mi mantou te vai ai matu muli le fa moe tai le nganga sa apepeleina lo mantou wola vai so i fu amnuia la o no te tai le polisi fa feau fa oma mai se foi o alo lo kalesia le tampo inga matua ma inga malo kalesia o le nei tai au vi ia o lo mantou tua tai tu spaia sulu yo mantou vai mal malama yo mantou wala o lo ta oto ina man wia wo mo ne to pule mo lo mantou wala o le tali foi le na o mantou fa fita uli o lo ta oto ai le li e sili le fa fita yo ke diso manu malo ta langa na ia te pena ina mo lo mantou wala fa manga do ina le li e to lava o malu le langi e fio mai fai o e matangata se yo mantou la ngona fatasi le mafana o le pai mai o le nganga o lo mantou tua tu mau yante o le vinga o le fa manu ma le fanetanga ne ye o lava le fa mabau fa mangalo le fonga lo kalisi mantou te le fa i lo mantou matanga le li lona e si le fia me uma lava le li foto langa ma sei mantou lava o ona le tonu ma se kalesia fo vale yo luma fa mangalo sa mo se atunu le li e le lilo e lausil fang matanga le li e matou yo fa mangalo pe afai wale atoa faiva ona matou fatino ile neito sanga fale kalesia o lama fai fa mangalo polisi fa fai fiau pe afai we ni fale tonu ia se atoto ia matou fasi fonga ile nei tao malia fenota ma fa mangalo i matou umala matou e ia te ai lo ia te o upolo le li to mai au fa manu yanga mo matou se kalesia fia manuia mai ia te o ile tino ile mafu fau ato malenga fasino mai ala le li fa tonu mai so matou vai e atoa o matou faiva wa o lama o le faa o le ngaruanga malo kalisia anga le leia o no te tai lo kalisia ia ele to fa mai le langi saunia foi ila to wal fa mo fon tanga lo kalisia ai ni singafa mani usufono o lo kalisia o fo malanga mai le le fa avanoa fa manuel polisi fa fiau fai maunga au te le whamoe moe o le netai ao le li. La au na pule ma fai a onga mai se alo ma whanau. Ila tau foi wa wha pale ina i le netai ao. E leo le mutaanga leo le tamo enga ma le whamoe moe. Le a matanga leo se isi la sanga fau le li e te whinangalo ai molo la tau wola. Whaunga i nai se whatau waa mo au fe au maunga luenga. Anga le leile li ia Samoa ma le taape ai fe au mga luenga. Fa manuia i le whainga malo le li e iailu mawhanawhana le li e. Teitei nai le nei tunu i lo whamaoni malau ame tonu a waine i whaia o mantou loto. Whai le me te whina ngalo ai sili lea mo mantou. Ia, o ele whamoe moe o lo kalesia i le nei vai aso ma le nā vai aso le li e. Whai fua le whamoe moe o lo kalesia. E a whai nao i mantou. Fio maia oia ngang pa ia. Ma nama mai a whalua mai ma waile loto telo lo kalesia e fili ai ana tonu whai a wale luma nai o nei matai au. Whamunuia le whamoe moe o nei aso le li e a matai oe tau lunga i logo lofu tunoa ma ia fo i lava le vi inga ia te oe a wala lava nei ai matou. O la matou tutalo lea le li e fatasi ma tutalo lilo i o matou loto. E alofa matalia mai. Suafa pele o Yesu ke liso le li mal faola o mantu wole mabala au toai.
lo mātou te mai o le langi, pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, whaia lo whina ngaro le no langi pe on whaia e langi. Wai mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai te tau ma le aso. Ia wanga le anga mai a te mātou. Awa foi te ina i mātou whao soso. Ia la vea ia i mātou ai le leanga. Ai o le malo, ma le mana. Ai toa ma le vi inga i whao maulava. Amene. O le paitauino le afiong pa i alo tātou tua, le soni mai le pianga ngi tuai. Mo mai le tusi o kenese, lona mtau kue lua sifuru mal wha, paitauina mai le whai kue tolu sifuru wha ngata mai le wha sifuru mal tasi. Pong mai le afiong pa i alo tātou tua. O na wha pia mai le o ia, o au o le au na Abramo. O whamanuia tele lava e Iova lo matai. O mamalu lava o ia, o fo ina fo ia ia te ia o lafu ma moe. Ma lafu povi, ma rio, ma auro. Ma au au na tane, ma au au na fine. Ma ka mela a toa ma asini. O sara fo i le a ba lo matai, na whanau e ia le atali i o lo matai. Ina o lo matua ia. O foi nā te foi e ia te ia o ana mea uma. O au foi. Na o tau tō ina ua whai mai ai lo matai. O whapea mai. E te le alu mai lava. E te le au mai lava se a ba ma lo o atali i fine o kanana. O le nu o te nofo ai nei. Ai ai alu atu i le a inga o lo tama. Ma lo o a inga. Ma au mai ai se a ba ma lo o atali. Ona o tali atu lea e lo mtai. A tonu e le mawhai le fine o na mao mai. Ona pa mai lea, whapea mai lea o ia ia tea o Iova. O lo savali au nei o na luma. E au ina atu e ia lana angelu lua te o whatasi maia. Nā te whamanuia ai lau malanga. E te au mai fo i se a bā ma lo ua tali i mai lo a inga. Ma le a inga o lo tuma. E te maa ngalo i lau tau tō. Pe a o i lo a inga. A whai la tau te le tuuna mai se tasi a te oe. Ona e maa ngalo ai lea i lau tau tō. Ia tātou vi ia le tama, ia tātou vi ia fo Iesu. E vi ia le angang sa e o le whaavau. Amen o le vi inga iwa. Fai tau mai le penga fo o le amaua le tala le Yesu Kristo pa mauina i mataio o lona mata upo sifulu mai fitu fai tau ina mai le fai upo mua fa angata mai le balu ua mawai atu aso e ono ona o ai leo Yesu ma Pietero ma Iakopo ma Ioane lona uso ua ia vae ia te i lātou le maunga maualunga wana o i lātou lava. Ona li iwa lea o ia i o lātou luma. Ua pula mai o na fonga e pei o le la.
O sina mai foi ona ofu e pei o le malamalama. Pau te foi. O pāli mai Mose ma Elia ia i lātou. O lātou fitau te la i mai ia. Ona pai mai e leo Peteru, o papea mai a Yesu le li ie. Ele lei on tātou no nofo i nei. A e fina ngalo i ai, mātou te whaia i nei ni fale a pitanga stolu. Mo oe le tasi, mo Mose le tasi, mo Elia fo i le tasi. Pa auta o le au pula wa ufti ai lātou au tautala ia. Pa auta foi o le siu fonga mai le au wa whapea mai. O lo wata li pele le nā. O te fia i a te ia. Ia o tau whalongo i a te ia. O whalongo i leo so o na lātou whapa u whao i lea o matua mā tatap lava. Maliwa tu leo Yesu o pa iatu i a te lātou u whapea atu. Nā tutu ia o tau au a tau te mā tatap. Te pae lea o lātou mata, o lātou le i loa atu satasi, o nā o Yesu lava. Man biam papa ia le atua, le paitau ina o la ntala lei. Nuelon mana, ngalo mo tātou lotu. Wa ale fe au pe on tātou wha, o tau wha fonga ma tātou wha longolongo iai. Ia tu mau ia te ia lona bi inga neise ia o le wha bau lava. Amene. Sai ma le porkalame o mon tau au ina. O le taimi nei o le ripoti o le pule o le kolisi. Awane i a te i mātou le li ie. Awane i a te i mātou. Ai atu i nātu le vi inga i lau suafa. Ona o lau alofa ma lau wha maoni. Mo mua ona o whaapai atu ma whaatulo watu le paia mawalunga o le nei whaapotonga. Sua lau sunga le taitai o le sauninga, lau fionga le presidene o le Kadesia Metisi o Samoa. Sua lau sunga le whelau tusi o le konferenisi, whapea fo le paia o le komiti o Piula, ia o tau fionga i Elisea. Paia o le komiti whafoe, Board of Studies, lau fionga le presidency o konferenisia le auso. Pa ia o lau whenga alwenga le atua i so se whata whaita aulanga mo tau whaltua. Lau sunga le li pule o kodis whawhai whiau i malua. Lau sunga le li profesa pai whiau vai tusi no fo inga ma lau whaltua. O sau whainga o tātou tamā matina malolo man malo. Whātulau fōi pa ia mawalunga i mātua, māinga, o wō ma au mea mamai al wasenga whau. Pa ia o le Kalesia, sa mō o poto, ali i mtamaitai. O te tūlai malwhālo al tele te tau wai, tau tala fōi malwhai tete. Se whai loa se tala pūpū, o ngā luenga al kolisi whawhawhi au le nei tausanga whaelea o onga. Mai a au kuso tausanga e lua afe lua sifuru ma le lima. Se ia o mai masino o Iuni tausanga e lua afe lua sifuru ma le ono. A mata o ngā luenga al masino au kuso tu sai ma le tausanga whaele Kalesia. A mata e tūlanga le lei ma le manuia i le alofa o le atua. O sunga i le Elisea, o sinoti o poru sae, ia Ioane tūpō sa ia te talaina ngā luenga al kolisi, i se whainga lotu, ona walea wanoa mai mātua o le Kalesia. O le awhai o le kolisi, i porkalame uma,
mai le foundation certificate, e o le master's level. Ina wa mata le tausanga, e to ono sifuru ma le ono. E peitai e moe lava manu, ai sau mala e atia e o e foi nisi o fatamala. O na toe mai ai leo le ono sifuru ma le lua, e o mai i le terminei. La whainga o whaletua, tolu sifuru ma le wha, o na wha popo mai leo whaletua o to li man whai poipo i le tausanga. O na maua leo whaletua tolu sifuru ma le iwa. O se tausanga pisi tele le nei tausanga, ngā ruenga whai ar kodisi whawhai au. O na o nisi o whontanga, sa whaia mai nei tātou waonga. Ia e mai se foi o teimi mātou te malanga ai. Wha malu whai poiponga ria o ao ia tunu i whafo ma sa mua nei foi. E le ngata foi lea o wala au lia o le matou au whai pese. Mo nisi wha moe moenga te tele o lea tunu. Ia ato ai ma le tele lava o maunga luenga o le whamana tuina foi o aso wha pitoa. Whailonga ina ele kalesia, e whataunu ina umalava. Wa onga mea uma mori ia o ao ma o latou whaletua. O le tae au nei, o te fia whailo atu, ua iai uma whaiwhi au ma o ao e whau ina i porkalame 5, o lo tau ave i nei tatou kolisi whawhiwhi au. O tau ol me leo na i nisi tau sanga e misi nisi porkalame le, aise au whau ai mai se lava i whailonga te keri, o na e fua lava i le whaasoa ar komiti o le tustofinga, o lo lātou whetu na i le au whainga ruenga. O le pokalame mua o le Foundation Certificate in Theology, Level 4, o le tuspasi o le mta upsisiri tau sanga whawai, e to o lua sifuru i lātou, o le atu i nātu iai le tuspasi o le tau sanga whawai le mta upsisiri. O lo iai mari i whaiwhi au e to o lua ma o la whaletua. I le porkalame lea. O i la ua ia na au mai nei e tusa ma le whaavai o le kalesia. Mo i la tau o fia whaiwhi au. O ova ma le 5 tausanga o avea mwhaila unga whamaoni. Tau tua i se mata whale lotu. O tae o nei ua mai a ilo la whamoe moe. Ea ma ua sauni fo i tu inatu konferenisi moni o lato finga. O le diploma in theology, level 6, o kalame umanei wa umona accredited le SQA, o le malo Samoa. Patasia i ma le SPAT, o le whalapoptonga polisi whawhaiwhi au o le Pasifika. O umon sila i por kalame nei ua pasia fo i ma ua talia. E to sultasi sunga i lia o a o le atu inatu iai tu spasi o te piloma le mta upsisidi o pasi ala to suenga mo o manuia fo i ala to wa mio e o fai poipo o mafo i sunga i lia o a o kalame lon tolu o le Bachelor of Divinity level 7 o fa pe fo i na accredited SQA ma le SPAT tae o nei e to o lua li fai au o le atu i nātu iai whailonga tau aloa o le tikeri o le mta upsisili o manuia fo i ala tau mwhainga. O le pokalame lon wha o le Bachelor of Divinity with Honours e to o lua fo i ari i whaiwhi au o le atu i nātu iai le whailonga tau aloa o le tikeri o le mta upsisili o manuia fo i ala tau mwhainga. Ma le pokalame muli o le Master of Theology o mai a fo i ona accredited SQA ma le SPAT e to o lua fo i ari whaiwhi au o le atu i nātu iai le whailonga tau aloa o le Master in mta upsisiri o manuia la suenga ia whapea fo i mamio. O solo inga fo lua afe lua sifuru ono lua afe lua sifuru man fitu. O le aso fitu o iulai vai aso nte nei sa whatautai ai e komiti o Piula le tautinonga mo le solo inga fau. O te fia fo i whailo atu. O ataria uma i lātou o to sifuru ma le 5 mo le porkalame o le Foundation Certificate i le tātou kolisi. Nā tau ia whaia le solo inga fau.
ia fatasi ai mastasi o li ao safa malolo ia o toi manatu komite talia mo toi fa wina o lo la ua fa mo fia nga mo le tua o le aso lua sful fa o le masina nei o iulai pe amae al konfernisi ua fa mo o le a e ai i la tou ia i le itu la sful mo le lua i le au auli o le au whainga ruenga e to sfulu i a maua le au whainga ruenga o lo ngā rulue le tātou polisi whawhai whiau e o le ngā ruenga whawhai a onga i mta upu whapitoa ia e whapefo i matiu te whaupopo i le wainga o ati na e polisi o te whiawhia fo e whasilsila atu o le masina o aperila le tausanga nei ua whai uinai mo le manuia le tau mwhainga a stasi o tātou whaiwhiau whaiaonga le sunga ia Wesley Tautua i le whailonga tawaloa o le formai po le PhD in Professional Counseling mai le University of Claremont i Amerika. O le whainga ruenga le nei o le sunga ia Reverend Dr. Sanele lavatai o le restalo o kolisi ma le whaletua ia Nele o le sunga ia Dr. Josefa le Fauseu ma le whaletua ia Taofi Dr. o le tanga elu o le Dean of Studies leo le tatou kolisi ma le whaletua ia Tala Itupu Reverend Dr. Tautua, Wesley Tautua ma le whaletua ia Aleta Dr. Wesley Tupu ma le whaletua ia Selesa Reverend Dr. Piula Samuelu, ma le whaletua ia Elisabeta. Reverend Dr. Latu Kioa, ma le whaletua ia Lynette. Reverend Dr. Tema e te wati, ma le whaletua ia Rebecca. O le sunga ia Reverend Stevie Kamu, ma le whaletua ia e te nauna. Ia maa o nei tau talatu, mo sese mailo, ma te rina o lo to lua. O lo iai nisi o lo wha waupea i le faculty development, e apo le atina e ina pelea o le staff al tatou kolisi whawhiwhi au. O le sunga ia a Pineru la whai, o lo o i le PCU po le Pacifica Communities University Fiti, o lo wha uma le tausanga nei i alona formai, i le tuspaia. O le sunga ia Sauleonge Pouli, ia o lo i Amerika i Fuller Theological Seminary ia mo le whailonga le Doctor of Ministry. Ma le sunga ia Tulei, Junior Tulei, o lo whaawaulo na whailonga o le Doctor of Philosophy i le National University o le Tato o Tunu, NUS. Ia a whaifoi malia le konferenisi nei tausanga e tā ua lava le whaawau ina pēa o le lelei ma le lava tā pena o le ainga whaiwhau whaiaonga mo le kolisi Piula. O te avel nei ama noe whaiau masui o le kolisi, le momori atuai le ngang whawhtei tele, ia i lātou o lo lango pēa maanga le lei. E le lātou wofo ina mai leo skolsipi e sosoani whaiwhau ma o ao mo le tongi ina o lātou pili aonga. Le ngata fo i lea, o nisi wofo ina mai le lātou sosoani e fi whao ngā lātou tupe i le tau mwhainga ma le wha leia atili o le tātou whaltusi, le library at kolisi. O alom whanau o le sunga e a setu, lo fipo ma le whaletua e a leivi, o a fo ina mai le lua awhe tā lai whamanatu i mātua sa ngā lulue le whiau ma ngā nuenga. Alom whanau o le sunga e a whale upolu, ma mori la au i whangaa, whamanatu i mātua, Reverend Whale Upolu, mori la au i whangaa tau lelei e se furu awhe tā la. Alom whanau o le sunga e so tu i o le motu, whamanatu le tamai a so sa vem komitu mau le karesia i tausanga e tele, wala tu fo ina mai le 5 awhe tā la. Alom whanau o le sunga ia Ioane, ma vaali i a foa, whamanatu i mātua Reverend Dr. Ioane Asalele, ma vaali i a foa sa vea mwhaia onga de kolisi Piula e sifuru awhe tā la lato mea lofa mo le whaltusi. O sunga ia tangaloa tai maari utu pare mene, o le komitu mau le karesia o ia tu ina mai na sosoani pili o e awhe tā la.
Le fionga ia whainu le lei le ia taua ala i di mautu ua ofo mai le 5 afe tā la e soani mo le falitusi e whamanatu i le tamā ia Reverend Sione ala i 5 sa avea mapule o le kolisi whawhaifi au i tausanga o sola. Le fionga ia vui se umanu Matiu Florence Saulo o ia tu ina mai le 2 afe tā la e whamanatu i le sunga ia Reverend tua umu va ili ma le tina malolo man malo ia soria lofi va ili. O le fionga lava ia vui se umanu, mo le fionga ia Malaysia, ta muwa i ngafa muri anga tere saulo sa avem komitu mau, ua ia foi na mai foi le afeta la e whamanatu ai le atamari i o le kalesia. O alom whanau o le sunga e Filemoni ma tai aone na angaseu, o tu ina mai foi le 2 afeta la e whamanatu i matua le sunga ia Filemoni, ia maritina ia tai aone na angaseu. O le fionga le Palestine City ma le auso whaarwhani, ia wala tautu ina mai foi me alofa sifuru afeta la, ia mo skolsipi ia mo sunga e li ia o ma la tau whalitua. Tupe uma o whailo atu o loo i tala Samoa. A iaise me alofa ua pa ule li poti, ia sosuatu ia vai malu i puenga, o le talo ai maise ale kolisi mana ia o mfaltua lo a onga i lo to wanga le lei e sanga falute atu fa manuyanga le atua i so se tu e siri lava le manuia o le foa i nei lo le na tetalia o le upu faafetai te avel nei a mano taua mori atua i faafetai tele pe ia onga man kolisi le tapo inga i la o fionga le Presidente Sili o le auso ma le mamalu o le kalesia. E le siri le tai lo le tapua. O la o tau te talo, wa e malo e whaiva o le kolisi whawhaifi au i le nei tausanga. Whawhtai tele e tau o fionga i li se au sinoti e fia o le kalesia, whawhtai le anga le lei le kolisi i so steimi, so se aso. E a whea tuai le nei nu, i so se wha moe moenga, whawhtai tele lo tau tali ma whale mwhai titi i fo te isi, se i tali whaia onga male lau mua o le kalesia. O te whawhtai tele lau fionga i le risea, sunga se iri aitu ma ai mal Palestine o le auso le sinoti, pai o lau whainga ruenga, male mamalu tele o le sinoti upolu i saute, mo le talia ina o le ngā ruenga whamasani, o le field work, ale wasenga whai waso. Whawhtai tele o whaamanoa o tau maota, o no lo tau langolango o whamoe moe o le tātou polisi whawhaifi au. O te morifoi le whawhtai tele i lau fionga i le Elisea, fui le fua, ma le Palestine o le sinoti whapela o whainga ruenga, ma le mau lunga o le sinoti i Queensalani, mo le tali whaaloalo le malanga atu o whaia onga, ma le polisi whawhaifi au, i nisi o whamoe moenga sa whaia i lau tau sinoti. Ele ngalo le whawhtai, la wafionga i le Elisea o le nei sinoti, lau sunga i Ioane Tupo, Maria, ma le tātou sinoti o polu sa nei. O lo o tau tau malae i le ai o le kalesia, whawhtai tele le whaaloalo, whamanuia le atua i lo tau wanga le lei so steimi. O te morifoi le whawhtai tele, i mātua maa inga o le wasenga whai waso. O le au leo i o tau sā mawhai ngā. Ai whawhtai tele lava. Ma lole on sai. E leo toi tau ngō fie le soifuanga i nei aso. Ai tau tele i alo lava i paolo le la au. Ia talo sia ia whanau mōl ngā luenga. O le whai unga o le isi la sanga. O le amatanga leo le isi la sanga o lo lato wala wina. O te whawhtai le nei amanoa i le paia o le Board of Studies. La o fionga i le Palestine ma le komiti mamalu. Ia o le urua i taimi nei wala aulia i le tātou Board of Studies i le aua i mai mori mau le whamanuia le kolisi. Ia amsalo tuangia le tō tele, whawhtai tele lau tō whawsolai ua whai lava masui o lea komiti tā ua le tātou kolisi. Ia, tau ien sa ua le wā. Le nganga whawhtai tele.
le awaa o le nei korisi. Pa ia le ainga whaiwhau whaia onga. Lau sunga le stala, a peo tau sunga i whaiwhau whaia onga mwharetua. Ma alona ngā lue. Waftai le langolango le tātou whiau. Waftai le whatotoa i le tātou ngā ruenga. Ele nei tau sanga whale e kare sia. Ia, sanga wha upenga ina pea o tau. Ele atua ia upenga o ngā ruenga whawhaia onga. Wale a o tauina o fita whaurioli mo le tala le leia le atua mo nei mata e au. Ia tātou sauni fia fo i le konferenisi. Ma leu su ngā fono le nei tau sanga whelawa e anga iai. Tātou ngā rurue pea ma le loto fia whao ngā ino i tātou mo ngā ruenga le ri. O te ave fol nei ava noe wha maruru wha maulalo atuai. Na wa fia o ngal perestene ma le pa ia i le kalesia. Pa pel ma malu i mātua ma ainga. O le a fo i se tautua. Wha le a ua whaia onga i le nei tau sanga. Ia e poto lava le tautai a se le atu yama. Ia auriuria steimi ta ape le whiriari i matu wamalfua. Ia anga le leile atua. Lau fionga le taitai o sauninga, lau fionga le pelestene. Ia whaafuru maia i langi, lau tō wha. A wale alo atu mo fontanga le kale. Sia whaapele marutele o poto. Mo le au whauu le nei tai au. Ia tauene o whape atu. Congratulations. Ma lor finau, awane ingalo. Ele ta pena ina o tau mo ni aso whaingo fie. A o aso lolo wa. O le whai unga o Piula, e o le amtanga foi leo nisi wha moenga e wha ngā iai loto soifua. Tala vou, e ala i le ngā ruenga, ma le whiau o le atua ola le leo i le lofa o le li, ia manuia tele le nei aso ma le wha moe. I le awa ma le whaaloalo e tauai, o utula ia e whai masui o le ainga whai aonga, e tu ina atu i la tau u whai wina le tau mwhai le nei tau sanga whale kalesia. Ina ua la tau whamaria ina aia inga uma, e anga wa ai la tau mo le umia o tuspasi o le korisi whawhai au. O le tuspasi whawai o le mtau sisiri, o le tipiloma o le mtau sisiri, patasi ai matike ri o le mtau sisiri. O au o le presidente, i le pule wha malu o tuina mai i a te au. Tusa ma le wha vai o le kalesia me tutisi o Samoa, au te talia alo i ai i latu nei, wa ngawaa mo tusipasi, o le tusipasi wha vai, o le diploma o le mtau silisili, ma le tikeri o le mtau silisili. O la tau nei o le atu inatu iai le tuspasi whavae po le Foundation Certificate in Theology. Ea wala watu lo swafa mai tūla i mai malwhalo tele. O le sunga i a Vincent vai iao lau moli, kala i stete i New Zealand i saute. O sunga e alo keni au fata fonti mai nana kuli Hawaii. O le sunga e alo keni kiriata lo keni mai mtanga luenga Susana Wesele i Amerika Samoa. O sunga ya lo keni ya tasilea faifi au sa to fia mai e le konfernisi mo le porkalame il korisi faifi au faftetelo. O sunga ya le urua iuni sitiveni ava palu mai se ke mafou ya pia sai.
sunga ia lautasi e tuale, mai mtanga luenga le vi sa le imoa. Polu sifo. Sunga ia upuia matua, mai mtanga luenga peati I Vitoria I Australia sifo. O le sunga ia maketa tapua I te lima, ia mai mtanga luenga songone, tala fai sifo. O le sunga ia tauvanga numereta o foia, mai le ofisa I fale ula, ia ule au e mai o lo si ngase ia inga. O le sunga ia pira tufi taufao e se kia taufao mai le mtanga luenga mangele au kilani saute. O le sunga ia o sana selu mai le mtanga luenga Santa Ngaloa I salafai sai. Sai le Tangaloa. O le sunga li au ia e sau junior taitu ave mai mtanga luenga Papakura au kilani saute. O le sunga ia Filifai Esea Asiata, mai le mtanga luenga Petri I Queensland. E tasi foi lea sunga ile li fai au, e sa tofia mai le pule le konfernisi, mo le porkalame. Tai. O le sunga ia Feliwai tupai sefo, mai le mtanga luenga Sangone, I sala fai sifo. O le sunga ia Joe Fruen, mai mtanga luenga vai ngā satu paitea sala fai sai. O sunga ia Papu Junior Eliuta, mai le mtanga luenga availoa ia le pata. Korusa. O le sunga ia li imaneia ula fala, mai le mtanga luenga I nupa ia pia I sifo. O sunga le ria wao ia Danny Maunga, mai mtanga luenga Sili sala fai sai. O le sunga le ria wao ia fale upolu Kaisalita Kitiona, mai mtanga luenga ola fou Seattle, Amerika, sinoti Amerika. O le sunga ia talosanga Mose tuavae mai mtanga luenga vailoa ia le pata o sai. Ma le sunga ia Petelo Siwele mai mtanga luenga tia vertai sinoti lava o polu sai. O le atou nei, o le atu ina atu iai le tipiloma o le mta au Sicily, diploma in theology. O le sunga ia Nusa, Joseph Nusa,
mai mtanga luenga Salt Lake i Hawaii. O le sunga i le riawa o whai waso ia Isaia utungongo a soono, mai le mtanga luenga sa lua e manono. Sinoti o poru sifo. O le sunga i le riawa ia siaki seve, mai le mtanga luenga sa sina. Sala fai sa. O le sunga i le ria o fai waso ia salamo vili vili mai le mtanga luenga malai maru o polu sa. O le sunga i le ria o fai waso ia nai au sange malo ma le mtanga luenga saina a pia sifo. O le sunga le ria o fai waso ia opetaia falaimo mai le mtanga luenga Hampton Park, Victoria, Australia sifo. O le sunga le ria o fai waso ia Panapa Junior Papali'i mai le mtanga luenga Saina ia pia sifo. O le sunga le ria o fai waso ia Michael Anesones ia lawa mai mtanga luenga Siusenga ia pia sifo. O le sunga le ria o fai waso ia Jason e sau ta se malimtanga luenga vaite le uta ia pia sifolava. O le sunga ia pene e vile favae mai mtanga luenga Susana usile tafuna milik Samoa. Ma le sunga i le ria o fai waso ia siaosi non tunu ma le mtanga luenga Saina ia pia sifo. O ila tau nei, o ila ua nei, o le atu ina atu iai le whailonga tau waloa, o le Bachelor of Divinity. O le sunga ia le Papa James Tapunu, mai mtanga luenga rufirufi, poru sa.
O le sunga i le ri whaiwhiau ia Piula i oritana le ifi mai mtanga ruenga vai moso ia pia sa. O i la ua nei, o le atu i nā atu iai le Bachelor of Divinity with Honours. O le sunga i le ri whaiwhiau ia Wesley si Mamao. Tanga luenga vai moso ia pia i sai. O le sunga i le ri whaiwhiau ia tautua sa pati lio. Mai mtanga luenga fasto uta o polu sifo. O sunga nei ri whaiwhiau o le atu i nā atu iai le whailonga tau aloa o le Master of Theology. O le sunga le ri whaiwhiau i a tipa whasipa lale. Mai mtanga ruenga kutna i Brisbane i Queensland. E mar fo taimi fo leo mato o foi pese. O le sunga i le ri whaiwhiau ia Afaese Fau Meredith. Mai mtanga ruenga Petri i Queensland foi. After tele ila ufionga il Palestina il conference. Ua tātou o mai nei le tau au inau whailonga mo e ua tūlanga mua i senga taitasi o lea o te wala o toi male ngang whaloalo i ngang solia male mi ngawa te tawai le o fionga le presidensilio konferenisia le o suferfani o le tinao le kale si o tinao o le polisi ka mole se e tau au ina i tātou whailonga i nei aso male whaloalo. Ia mo le tausanga mua ia po le foundation ia o whailonga sa saunia lea e le fionga il presidente le kalisia me tisi sa moma tunu fafo Reverend Faulalo Leti Paanga fa pe holtina malolo man malo ya sunema long ofe faim famanatu il jamaa ya
longa ofe ma o le o ia mawaina le nei whailonga o le sunga i le lia wa o ia Vincent vai iau la molu. Mo le tausanga lua po le diploma 1 o whailonga o saunia lea e sunga le tausi mtanga luenga ia whaliwha mai e mali mtanga luenga manurewa, sinoti, au kilani saute ia whapea foi le sunga le lipule o le Wesley Bookshop ma o le o ia mawaina o le tausanga lona lua foi o le sunga le lia wao ia Century te vitana. Mo le diploma 2 ia po le tausanga tolu o whailonga sa saunia lea i tama malolo man malo ia sueru matau o le tina malolo man malo ia sunema long ofe whamanatu i matua le tama ia apelu masera tu maseve ma o le wa ia mawaina le whailonga po tulanga mo foi o le sunga le li o ia komiti o le mau komiti. Ia mo le diploma 3 ia po le tausanga wha whailonga sa saunia le Wesley Bookshop o le sunga le tausimtanga luenga ia titi maya e whamanatu i matua le tama ia Reverend titi maya ta inau ia maole o ia mawaina le ne whailonga o le sunga ia nusa Joseph nusa. O le kapiteni o le au whau nei te usanga ia po le senga vai waso le polisi whawhau diploma 3 o whailonga sa saunia le tama malolo manu malo ia Freti Samuelu le tina malolo manu malo ia alai malo tupu forsa le lua mal whanau e whamanatu i tama ia tupu forsa le lua o tama malolo manu malo ia Yeremia ia whapea foi ia le tina ia vaiui tupu ma o le kapiteni o le polisi whawhaiwhau i Piula, lua lima, lua ono, ia o le tamaitai po le sunga ia nusa, Joseph nusa. Ia wa saunia foi ni mea lofa mo tu singa sunga li fish au ia po fishes wa maurunga ia tongi wa maua mo le Bachelor of Divinity o le pepa sa whaingoina po le tu singa o taulanga tangata for the common good ia mo le pepa sa toni na mailea ili University of Samoa papa ngala mo le pepa len tu sia ele sunga li fish au ia Piula matsamai leisi mau tau me varstu mo le lima. Mo le whailonga o le Bachelor of Divinity with Honours
O le fisi silesa to share the holy whangongo reading of the little horn in Daniel 9:8 verse 9. Ya ma pepa lea sa tongi mai Harvard University America. Ma waitongi ei vasfulu ma pepa lea to share le sunga e tautua sa pati lea. Mo le whailongo le Master of Theology, o le tusinga sa whaingoina, the Holy Seed has mixed itself with peoples of the land. Reading Ezra 9 verses 1 to 2 from the Samoan, Tamasa, and Minutik. Pepa lesa tu tongina mai le Universite o Frankfurt sia mani tongi se lau va se lau pepa pa pepa tongi. Ma o pepa le tusia e le sunga ya tipa fa sipa lale. Tele la ufonga le Constitution kontumisi la sofani mo tato fa mo ne tayao ya ma o tato o tunel fa solonga so me la sunga kapten mo la lau Mua lava ona o si ile fa polo ma fa sang. Le tātou tapa au ene lang. Ona na pule fa so fu. O le mea leo te fa pe i fo ai ma le nganga fa fitai. Lo ua ngai. Ya e fa manu watu ya Yehova. O mea uma fo i o tu tonu ya te. Ya fa manu watu i on sua. Lo wanga ngai ya e fa manu watu ya Yehova. Awa fo ina i ngalo se me tasi ona mealos. O te fa tulo watu. Ipa ia fa le atua. Ile suai o la wafionga presidente o le kalesia. Le presidente Silio le auso falfani. Su lau sunga fai lau tusi o le kalesia. Ai le fai lau tusi Silio le auso falfani. Le ngata i leo te whatuloa te fo i le no whaasea ma o tau whaltua. Le sa whainga o mātua mālo lo manu mālo. Le pa ia le au whainga luenga tofi o le atua sos whatawhai tau lang. E whapea le tātou e kāle sia me tisi i sa mua nei a me sifu ia tunu mau. O te whawhailoa ia te fo i. Lau sunga le li pule o kolisi whawhai au mai mālua. Lau sunga le whawhai au polo fesa. A mese e lo whaltua. Le ngata fo i lea, o tātou kolisi whawhai au. Su le sunga le li pule. Lau sunga le whawhai au polo fesa mo sese mo ilu. Pa ia le a inga whawhai au whai a onga. Ia e mese le kolisi i ontu langa whaarupe lupe ina. Ia, le ngata i lea i le whai on whaangaluina. Mātua, o le au whāhu, ia mai sifo i sā mua o potu potu. O mamalu, ma ia, o sā ma whai ngā o le ale au talaina, i se whamtalanga. A wai le alofi lima
ngō fie ina ilo nei tangata whatau wa. I luma lao le atua, ai mai se le nei whapotoputonga malu. E whai eilo nei whatau wa, masui o le vasenga whai wasu, le nei tausang. Lua lima, anga i le lua onu. Wha leo ina le nganga al whawhatai tele. E ui lava ngana whainga tā o na sa ili se upu. E tusa ma le anga leo le atua whapea, ma le anga leo le ka le sia ili. Le vasenga wha au le nei tausang. Ai au peo na o ia ala o le atu. O le aso le nei. O le aso na whaia e yo. Tātou te oli ma fia ia. O le aso foi le nei e mana tuai na o fionga le presidente. Whapea le ka le sia au au. Whaftai alofa, whaftai le anga lei. E ulai wa ula. Pa le wa palu. Ona o la o tau tapo inga malu. Ana le se no le mana o tau tau sang. E le tau i manu le wha moe sa tau wasa mai ai le wha tau sang. E le ngata i lea. Whaftai lo o tau au maa fola o fia ngai maa tau. Mal tau mwhai. So mea lava maa tau te maalo i ai. E wha maa fola o tau au mui maa tau. Whaftai le ka le sia le anga lei. O le aso fo i le nei, e le whaangalo ina ai i le lotu. Le soi fua sa saa o lau sunga le li pule. Reverend Professor Mosese Mailo, mas foi tina kolis. Ai al pa ia le ainga fai fiau fai a onga mau tau faltua. O malia le papa i ngala. O malia foi le papa o le wha tolo ngā tamu. A wā o tō tele o tō whaiva saa. Mo le mātou wola i le tino. Le mā fau. Ai mai se le anga. Mātou te wha mawalalo atu foi. I o mātou sema o mātou le anga ai mai se. Mātou te matua atu ina. Wha mā ngalo mai mātou le whana. O le asa foi le nei. Le ngalo ai o mātou mātua. Ma o mātou a inga. Whai ngofie, e whainga tā. Tau te tū ai runga. Ma tali o mātou mana onga. Mo tau sua le au lapa uta ma le au lapa tai. Ma lo tau wha moe ia i ulo mātou tau mwhai. A le o tali le atua i le aso le ni. E le ngalo o tau i o mātou lotu. Uso ata mwhai. O mātou ofu i ofu uli le nei aso. So telefoi o le awha malo mai i mātou le nei aso. E ta i o le isi vaenga lo mātou ofu i ofu uli le nei aso. O na o la o tau lango i mātou. Whaftai lava mo mea. O te mana tua le ulua i aso o na mātou solo inga. Na sau noa ai le sunga le li pule mo se sema ilo. O piula. I le whaia i se malosi mo le poto se isi. Ai whai le lotu. Whetalai mai fo i Yesu. O au o le anga manu ma le loto mawala. O le loto le nā. Na sau noa ai le sunga le li pule. Tate mawhaia le tau mwhai tono le aile. Pea ia te i tātou le anga malu ma le loto mawala. Ia. Le mātou sing whaau. Le intala ste. Waftai te le mo meo. Mānolta. Ia. Anga le mai le atua. Manuia lau fionga le presidente. Tai o le ka le sia. Fai fiau fai a onga. Mātua malo lo man malo. Sa mo poto mas foi pa ia le val aulia.
lona alofa ma lona ngalei. Mai masima, bantemba, sinoti au wai ma kunselani. Sa asina vai moso sapu nao, leu moenga mtia pea. Malo tapua. Soifua ma ia manui. Troia mai tasi ase pati tele lama. After tele no sunga i kapteni. O nei tau sanga luafe nuonu. Pape foi i alu senga fai waso. Tau taiae. Ele mua uma foi ni va. Awa tau sini o uma. Ai al tangata na te maua le pale. Faftei tele, malo le on sai malo le lava pale. Nei tau sanga i tele sa u tau fi tai mo le tau fai. Fa ia o au masui, tai ia o le kalisia. Ai mese le kalisia. Mātou te whape atu. Ia whamanuia tele le atua. Mō o tōu le nei aso ma le whamoe moe le rumana. A vea fwili nei ama no te whai masui o le kalisia. Tai ia o le kalisia. Moli atu aile nganga whawhtei tele ma le whamalo. E lau sunga i le pule o le korisi whawhai au i Piula. Au sunga i le profesa mo sese ma ilo. Whapea foi e le senga o whai au whai au. Le whai ngō whiu tō whai. E al nei aso wa i u whai au mga aluenga. O le nei tō sanga whare kalisia. Ma lo whawhtei tele. Mātou te loa lava whaingatā o au tō ngāru. Mā lo mo le whatou tainga. O le whamoe moe o le reitu sanga o i umanuia, i le whamoe moe o whanau ia le atulu o male kalisi. Pe o na mōle mo wina e le nei aso. Nia vi ia le li, e mea umau o whai. E le umapea tātou whi au. O le talo foi lea o tai ia o le kalisia ma le kalisia, lau sunga i le profesa, whape foi le senga o whai aonga, le mamanu o le lau mua, whamanu ia tele le li. Ia whalute mai le langi ma luia o le atua i sose ala o lona alofa tu lo. A wā whaiva o walawina ai o tō, mo le au tawina o whanau o le kalisia, ai maise o le atulu. Ia manuia tele lo tō whau unga. E le ngata i ate o tōru senga whau. Ai whapea fui i la tō wa i umanuia. I le mai le senga o le PD. Ia whapea fui le PD with honors. Ia ai maise fui ia le Master in Theology. E lea whafti tele. Ma lo le ngā lulue. I ia le atua i lo tō soifua. E le whaingo fia le tau whai. E le whaingo fia. A whai vui e le mawasau price in le tau sang. E pe ano whai atu e le mua o mo pēni wa. Tasi nei mea a o mafau whaua i tua. Tati i loa lava lota vai vai. Te re lo pena mawaso ta price o ta onga mai ai lalo e o mai ai piu. Au le lui fo da moi. Lui na mo to. Fa nga me wa ina yo to. Poto fa ya onga wa ina yo to ma tufa ma fa soat. Na yo to fa nga.
wala ngā luenga le tu. Ina nei umi ai nei ngalo ya te au tala sa whamatala e lisi whaiwhi au sa pule ni kolisi i a Pole University i o i Brisbane. O leva tau sa. Na wala uria ai e sau e whaisan tau talanga i conference. Na la unga lo leo tamano o tale mana tua le ngore o le whaiwhi au fo sa pule le University le a Brisbane. Ai na vea fo i ma moderator o le Kalesia Uniting Church Australia. Ele ngalo lan te tala sa fai. Fai mai o le iei whaiwhi au le o sa onga. Pe wha tolu pe wha whana tau tuli. Ona vai. I whaunga i ele upu vai. Ia, ele lei foi whaunga atu o le vai wa te vai fo. Ona alu lava lea wa lofa lava le tamaloa i ai na lai ona tuupea. Au oro i na walauina le awa le whaimu au o lisi au rotu, i lisi nu. Pea ma le tausanga e wala au mai loa le whaiwhi au le le pule o le kolisi, o le universite. Whai mai le mana onga o le whaiwhi au, pea ma whai ana e sau. Se i whai le baptisonga o lau au rotu. E pei e ata ia le pule o le kolisi. E ata ma whapea na tala, o a papati songa a lea vale, tūrou. Le tamaititi sa tau wha iu. A le whai mai o te latu e whai le papati songa. Ia na alu lo leo le tamalo. Walu atu, wana matua whate ia leli. Wa e whai le papati songa le sana. O te i le vai atu, le tumu o ta ngata i ni matawhanga. E leo se mea lea sa mawhau i ei ta māloa lea, e o i ei ni ngā luenga, a lea o lea sa tau whai, ta luai le valea ma le vai. A o te i ni ta māloa i lea luatu, to a tele o ta ngata le papatiso le nasu. E le ngalo e te au nā nātang. Le au whau, whape fui o tōu korisi. O le luin nā mo o tōu. E le o i whai ai. Na whatua ai loa le au. I le ngā luenga. Whatua ai loa le au lo i le ngā luenga. Ia i au tō manuia. Whawhatai. O le a lala pe i lalo le potopotonga, ai lau tutu na o kolisi, lātou te pese ina, le pese, whapitoa, le whaunga, le leitu sanga, lua awhe, lua sifu maleona.
Whawhataitele mo le pese. Toia mai lama se pati mo le au whapese. Ma ua lava nei ngalo ia te o tau piula, o tau lava o le korisi. O le au whaipese al korisi. O oi le ofisa o le universite. Te loa wa lava ia upu. Mo tau le au whau. Na ona utoe. Wa ai tasi lava i le au tū o le nei asu. Ia, sina whao popo i titi. Ona whai uai leo le tātou sounding. O le au tū o le asu le nei. E mā mea uma i le atua. E mā mea uma i le atua. A whai toi whai se fisiri. Ai se ai mā i mea uma i le atua. O le tali mumu. Le anga o le atua, le tātou te tāpua i ai. O le atua, le tātou te au auna i ai. O le atua te le. Le atua te le. E pei o le selo lana vaai i whawhita uli ma whainga tae whita iai mai tātou. Mele lei ona mā mea uma i le atua. A wā o ia o le atua te le e le ofi i ni whale na whai e 5 o tangata. A whai e le ofi se whale na whai e 5 o tangata e le ofi fo i le lalolangi. Wā o le atua te le. Le atua na whai a mea uma. Le atua sana ia i loa ma mauti noa loutou mafatia ma loutou puapua ngā tia li tau whai nei tau sanga e wha. Sa ia sila ma le alofa. Malona lua. Ai se ai mā i mea uma i le atua. O le tali. Le anga o le atua le tātou te tāpua i ei. O le atua mamafa. Our God is heavy. Le atua le tātou te tāpua i ei ma au auna i ei. Le atua mamafa. E le ngata in te le ai mamafa. Le po ngai nai mā i mea uma i a te ia. Ngai le atua mamafa. O le mamafa leo te tautala i ei. Le tā ua i le whengenga tuai. A tōfo i ma le whengenga fō i le upu glory. Ma maru. O le glory i le whengenga tuai. O loo pise i e whatatau a ngai i le mamafa. Le mamafa. So se tangata ua whae ina. So se tangata e tūlanga ese ni mea na te whaia. E te ilo le papula o no fōlinga. E te ilo le mamalu ma le siri ese o mea na te whaia. Masani o tatou whapea tua mamafa al tangata sori. O upu e masani o tatou whai. So se tangata e whaia se mele lei. So se tangata e whaia se mea matanga o fie. So se tangata e whaia se mea tūranga ese e le ma whaia nisi tangata o na whai. E te loa lava upu o tangata e whai. Ma mafa tele le tamaloa. Awa uma natu o le upu tonu al nae ave i le atua. I lona mamalu ma lona siri ese o le atua ma mafa. Le atua sa wha ma mafa ina loutou wha moe ma loutou tau whai. Le atua sa iate o tau i teimi Sa mā i le avenga. Sa mā i loutou tau whai. Ai mai le soline sa whaita wina mai whengenga tuai. O le tala lea i le whale tautū. Whale tautū po le sue ngā wā a Isaako le atali i o Abraham. Le sa whaita wina. Pei sa manatu tātou ina ua whaitau le soni le ma le tala le. O le ale visota ingo le tala.
i le whaunga o le nei asu. Aewa aini whai upu e tolus fulmaliva. O le soli sa whai tauina. Whai mai le au auna apera am. Lea na alu e ave le whale tautu sa ili se to olua o le atalii o lona matai. Whai mai upu nai ei ina ua whai atu ia apera amo. Aua lava e te au maia ia te au se whawhine o le nuu nei o lo o unofo ai. Ai alu le ainga o lo tamaa. Alu i lo ainga. E au mai e se to olua mo lo uatali. Ale upu ma naia nai ai e whaamai mai eni manatu o le atua mamafa. Whai mai ia le au auna, a tonu e le mawhai le whawhine o na mao mai. Ina ua whai atu ia apera amo, ai whai mai le upu le au auna, a tonu e le mawhai o na mao mai ma le whawhine. A tonu e le mawhai o na sau. Whai mai apera amo. O Yehova o lo savali au nei i ona luma e au wina atu e ia lana angelu lua te o whatasi mai ia. Le atua te le na, le atua mamafa le na, le atua na te whaia me sirisiri, na te whaia vavenga. E pei lava o le autu o le neitai au e mā mea uma i le atua. Le atua le nai mā i mea uma, o a mea mamafa e pei o le upua le au auna, ai longa e mawhai o na saulu tamaitai. Ai longa. Mā mea uma i le atua whai mai o Yehova, o lo sa vali au i o ruma alu. Alu lua te o ma le ali. O manatu foi ai lava o le wha moe leo o tōu leo whau. Le nei tau sanga. Ma ia tau sanga i tele sa o tō tinga ina ma mafti ai. E le whai ngōwhia sau piula. Te le tau whai atu. Tau te ilo. E le whai ngōwhia. Au le atua te le atua ma mafa. Le atua sa o tō ma whai ai. Le atua sa ma whai ai o tō mātua. O le ma mafa leo le atua sa loto te tele ai o tō mātua ma o tō ainga. Nuu ai mwese o matanga aluenga. La latu te talo leo leoa. Mo tau ai le so ma le whamoe moe. O le soni lea sa whaita wina mai le whengenga fo. O loo whaalia i nā le mamalu o le atua i le au. Lai tau tala mai le siu fofonga. Ai sau le au ua ufitia ai la tau. Mawa ai ai i nā le mamalu o le atua. Le atua mamafa. Le mamalu inga ese o le atua. Ai ino ua mau atu le mamalu le na. Ai tū mai na o Yesu. E iei me mana naia lama o te mana o e lui ai o tōu le tala le. Mai le whengengi fō. Me mua mua. Whai mai le leo lea mo le siu fufonga mai i le au. O loo watali i pele na o te fia i ai. I au tō whaalongo i ate i. O le mele le tā ua i ate. O le atua mamalu, o le atua te le, o le atua mamafa, i au tō whaalongo i ate ia. Whana ue, i au tō whaalongo i le li. Tō si tangata e whaalongo i le li, e tā ua ma le lei fo i le me savadi ai. E tā ua ma le lei mea na te whaia, e i ui le manuia ana ngā luenga. Ai sea, whalongo. Me le mua o te tau atu i ate o tō. Le ua umai nei. Le la tō o e pule le konferenisi po whetu te o i ai. Aolo te talo, i au tō whalongo i le li. I au tō whalongo i ene mua i ate o tō. I au tō whalongo i au tō teitai, o ai tofi i ai o tō. O le manuia nā o tō wheau mau tō ngārua. Malona rua, nei ei fo i le tala le amatanga. Whai mai, ina ua i loa e pe teru le mamalu o le atu. Wa le tala le whai mai
na tuua i lalo le tu tangata o Yesu ai tango i le susu e le langi. A le susu e na o le langi na i loa i le au so o le pupula winga ese o fofonga o Yesu. Le mamalu o le atua, le mamafa o le atua. A le mamafa le nama le mamalu o le atua e wha mamafa ina i o tau ngā luenga. Wha mamalu ina i o tau ngā luenga. Pau lava o lea, ma le whalolongo. Ma le usi usta. E whaia i le atua me sili mo o tau. Na te le tu lafo ina fo i o tau. Whai mai le upo Abrahamo. Iova o loo o savali i luma o le atua. Ai o ia o alu ia o e male manuia. E teita ina o e le angelu o leli. O le te talo lea le kalesia mo o tau. Male melo na muli muli. Ina ua wa aipe teru le mamalu inga ese lea. Whai mai lo le upo pe teru. Yesu. Hepe tatou nofo nei, o le aso vina ngalo. Tatou nofo nei, matou whaia ni whale apitanga se toru, mo oe, mo mose, mo Elia. Ma nei o le ea maa lui lunga o le maunga. Ai leo le wha moe moe nao Yesu. Ma nei a le eo Piula. Ai tu te le nofo pe e Piula. Lai whaatali mai il sa taulu. Lai whaatali mai ti ngā ma pupua ngā mo o tau. Ngā luenga leli. Lai whaatali mai ate o tau. Male manuia. Wha ma maluina o tau e leli. Wha ma mafaina o tau e lea tua te le. Ia teu i lo loto le namea. O a whain tam whawhite a uli e whawhtaia ina mai tātou. O le selo mea umana. I le sila lea tua te le. Lea tua mafa. Mo oe maa. Mai tātou umalawa. Whawhitai mātua, whawhitai lautou te talo. Whawhitai ainga. E le tau ngōwhia Piula. O aso nei wa le e tau ngōwhia. Ai wha lo whawhitai tele lautou lava papale. Lautou ona sa ia. Anu sā toi titi au hatu a teimi Se whai mai le mea lea. Se whai mai tūlo le puaa lea. Se whai mai ia le ato talo lea, se whai mai le tupe lea, se whai mai le mea lea, ma le mea lea, ma le mea lea. Taimi uma. Whawhitai mātua. Whawhitai te talo lewa iu, lau tau tau langa sa whai. Ai awane ngalo ia te uto. Lai ei lisi mea te le, lai whaatali mai mō lato. Tā ua lau te talo. Awane mate lau te talo. Te talo pea. Oi nai mō waine mā losi e whāua wai whi au mga luenga. Ia manuia utou. Manuia foi le kolisi o lo a onga pea. Manuia lau sunga le pule. A pea foi senga vai a onga. Ma le mamalu o le tatou kolisi whawhai whea. Manuia mātua. O a inga uo. Mese foi le pule o le kolisi whawhai au i mārua. Ia, ma tatou uma o mori mawina nei aso. Mese tai tai ia o le kalesia. Manuia le usuia o le konferenisi nei tau sang. O le an tatou lau tutu. Mo le pese lima sfuru ma le tōru. Whai ua an tātou sāwinga. Leli i e loo atua. A whai o loo e saunia. Wa ua fia fōa i fua. O loo lava manuia. Lima sfuru ma le tōru le inga o le atua. Ina
lungo I matu lungo lava. Le manuia, le file mu, le alofa tele oe, le atua le tama, le alo, le anganga sa, nei o I le whavavau lava. Amene, amen. Ala lai lalo whamul le lava. Lea ua maea o na momoli titi o malo. I pai o tualangi malmauta I whunga api o na vei el presidente de Kalisia. Sunga e whauraro leti paanga mausta ulanga walfa moe o le so. Te whai masui o le pule mal polisi. Wala ua tuai mal whaloalo I lau Sio ngal presidente o te tai fo I reo le saunina le aso. Ia wha pe hoi lau sunga le whai lau tusi. Komiti o Piula fa pe hoi le Board of Studies, Presidential House of Alfani mal nofo presidente sa fa inge o tanto matua malolo fa pe hoi lau sunga le suipule. Kolisi malua te na foi suel parlamento tanto mafuta tato tali suel motele al totelo tato ia tato on sai per fale nei o la to mafuta mal sunga ia Josefa Wesley Tautua tema te wati ma Stevie Kamurait ia wal tato famu moi ia tu lai tato to ma le asu watu